Iya, iya. Cek satu. Eh, jadi nggak terlalu dekat lagi. Cek cek 1 2 1 1 2. Cek 1 2 3. Cek cek 1 2. Cek
kita na igarejaon, sunay homa agin na siyam bapa inang na maposo na irumah. Halani mulayot ta maibadah ta, mardua sa teduh kita. Mandoding hita, haleluya nomor 10, ayat sada 2 pakontolu, haleluya napuji ma bapata. Haleluya napuji ma bapata Tuhan
jalon hatamu, patotap hamma hata hagoluan in ibagas uhur nami, ase lambin bayu jana pasing uhur nami, urui pihamma hanami, lambin marteger ni uhur, hubani anakmu Yesus Kristus, ase ondos sahana nami, huhagoluhan nasadokah ni dokah ni. Amin. Undul makuria. Puji hita Tuhan ta, humbani buku doding haleluya nomor 388 ayat 1 ayat 2 pakon ayat 3. Ham onai batakku. Ham onai bataku nama nopaa, oi lolo jadagikon, iban golukon, say bulisaan. Sendong itanohon, Ham o Tuhan Yesus nama nobusa, oi nobusa purhon, iban dosakon, say hol sohan am. Sendong itanoon, Ham ton lui la pasing saya jaria, saya bagol pahamon, bani goluhon, ulang magoham. Sendong itanohon, Riap maita jongjong. Martong gomahita, sopot kon hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, sito palangit pa kontanon apa haganup pangisini. Diardo haganup ito pa jana ipasupasuham haganupan in. Itu tapon hamdo hanabi jolma lahu manramot kon haganup tino pamuin. Halani hisap ni daging, pakon hasurakahon nami jolma, lang iperdulion hanami hadiaron ni pamuin. Gariada ipersedahan nami doin marhite na membuis kon gogoh ni tano, manroboh hayu pakon perseda harangan. Asal majupah na sinita ni uhur nami.
Hinorhon diin, gabi mangaraw dyan nagok hangaluton mahaguluhan itanhon. Maidok mahormu mangidah kahurangan nami, nalang mandalankon parentah muin. Pabayu hamma uhur nami, jana pake hamma hanami gabe perhitianmu, lau patersahon jana paulakon hinader ni tinoppamu, ibagas gok tanggung jawab. Ase sonang hanami menggoluh, jana merdame pakon tinoppa nalegan, ibagas Kristus hanami mertonggo, amin. Tangar anjaha haporsai hitama hatani nai bata, baga-baga pasal hasasapan di dosa. Hidup ni hurni Jehovah do nasoramar pusa, seng marnarotap polong niateni, ulak ratah duai siap sogot, bagal do habonaronmu. Ibagas holong ni nebata, doma isasap paganup dosata. Halanyai, paterirakon hitama tanda-tanda ni pergeluhan na bayu. Hasangapon ma banebata ibabo. Amin. Puji hita use Tuhanta, humbani buku doding haleluya nomor 372 ayat 1 pakon ayat 2. Sai pasiat Tuhan Yesus. Sai pasiat Tuhan Yesus, Roh bagasurmi, terpaima-ima Yesus, boge panukuni. Sai pasiat Tuhan Yesus, riap mahita jongjong. Saksion hitama haporsayon tain. Songon na ni sinaksion ni haganup halak na porsaya banisap tanohon. Au porsaya bani ne bata bapa, pargogo na sotarimbang, naman palangit pakon tanohon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni batan sa sadain, Indo Tuhanta, na tinubukon ni si Maria, sanggah nape hariawan, marhite tundu na pasing, na manaron na parmit, bani panorang ni Pontius Pilatus, iparsilangkon, mate anjahay tanong, turun mula goritoru, mula manggolo bani na mate, bani ari patuluhon, naik ku surga, anjaha hundul siyamun na bata-bapa, pargogon na sa tarimangin. Hunjay maya mulak magira,
Laho manguhumi halak na manggulu, pakon na mate. Aku percaya bani Tuhan na pasing, bani kuliah persadaan na mapasingin, persaoran ni segala na mapasingin, bani hasapan ni dosa, bani paruhon ni akula, pakon bani haguluhan na sadokah ni dokah ni. Amen. Unul makuria. Hubata haganupan kuria na hinaholongan ni uhur ni Tuhan na igarejaon sonay homa age na siyam bapa pakon inang rosi age na maposo ni kuria na marianan irumah bani panorangon sihol mahita laho mangundoskon persembahan bulananta hubani Tuhan jana pangarapan nami doma ipersiapkon hita ay halani ay pay mayondoskon hita martonggo hita hubani Tuhan martonggo mahita. Di ate itu pama sombah nami hubamu Tuhan bani ganup holong apa idop ni uhurmu na mambere hasehaton na mambere gogo bani pardagingon sonay homa age partonduyon boy hanami ibagas malas ni uhur marhasa daon use bani sadarion marhitehon ni ibadah minggu nami marhitehon ni doding pujian pakontonggo nami Tuhan roh doha nami hulobey-lobeymu bani panorangon ibagas buwe ni dosa panlanggaron nami idop ni hurmudo pangajam konon nami napatalupon hanami jol mapardosa on roh hulobey-lobeymu Tuhan in magabe malas ni uhur na baggal ban nami mambahen tetap hanami ibagas malas ni uhur. Bapa nami pardiar layak, humbamudo izalohan nami bagay ni pasu-pasu, nadong ban nami panorangon. Bagal tumang do holongmu marmudu-mudu guluh nami, jana sukup do pasu-pasumuin, jana seng anjay hurangan hanami, age itonga-tonga ni kondisi, bani panorangon, mawabah virus corona, tapi sada do napahotkon uhur nami, lang adong nalingot in ilobeymu Tuhan. Lambin mambobay uhur nami maintong-tong, ase tetap hanami bersyukur hubamu, martarima kasih bani haganupan pambahenan muin. Jana tetap doha nami yakin anjaha persaya, domay pasirsir ham homa use pasu-pasu ban nami. Jana tetap doha nami mangarapkon in, jana posda uhur nami bani pasarihononmu. Jana ibagas rasa syukur nami in Tuhan, talup doha nami, manggalangkon ahanadong ijaluhan nami na humbamuin. Jana ibagas keyakinan doha nami, seng anjay hurangan, halak na tetap bersyukur hubamu. Ase bani panorangon Tuhan, rohdo hanami haganup kuriamu, na adong igarejaon, sonay homa age kuria hinaholongan yuhurmu, na adong irumah, domay persiapkon hanami, galangan nami hubamu, ase mamasumasu maham, jalo ham mahanami, pakon aha na binere nami hubamu Tuhan, lang sa timpal, pasu-pasu na bineremuin, humbani aha na sihol si sombah konon nami hubamu, tapi naibata na tetap makkahulongi hanami doham, jana tetap doham, sirsir laho manjalo hanami ibagas hahurangan nami. Halaniai Tuhan,
Yondoskon hanami ma persembahan nami hubamu. Jana tondoi mu tondoi na passing ma. Na tetap marhorjai baga suhur nami. Ase aha na i persiapkon hanami gabi galangan nami hubamu. Ai ma galangan sidiaran. Maidop mahurmu Tuhan. Jalo hamma tonggo pakon galangan namion. Amen. Puji hita use Tuhata, hubani buku doding haleluya, nomor 466, ayat sada pakon ayat 2. Ringgas hita marhorja. Ringgas hita marhorja, asetur sama rasonangan 10 tahun. Sir-sir dotong Tuhan tak memberi gula marhorja umat tahun. Nai madatongon, amin sai saut masolid. Nai madatongon, amin sai saut masolid. Horjahon marosuni aseda potan pasu-pasu horjamui manggar karena sinari jana tongtong ia somani Tuhan tain. Nai madatongon, amin sai saut masoni. Nai madatongon, amin sai saut masoni. Ting-ting Kuria GKPS Cengkareng, Minggu 1 Agustus tahun 2002 sada, naparlobe parduiton. Duit na masuk mingguon bahatni 65.082.000 rupiah. Keterangan parduiton boy didahita bane lembaran ting-ting. Sai pasu-pasu nai batama duit naro sonai na memberesi. Berita, pergantian pengurus nama posok. Sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Brian Dona Purba sebagai Ketua Seksi Nama Poso GKPS Cengkareng, sesuai aturan tata gereja telah dilaksanakan rapat anggota Seksi Nama Poso Minggu 25 Juli 2021 untuk memilih Ketua Nama Poso GKPS Cengkareng
yang baru. Dari hasil rapat tersebut telah terpilih Saudara Christian Bonardo Purba sebagai Ketua Seksi Nama Poso antar waktu secara aklamasi. Pelantikan akan dilaksanakan Minggu 8 Agustus 2021 dalam kebaktian Minggu. Vaksinasi anggota jemaat GKPS Cengkareng. Mengikuti arahan dari pimpinan Sinode GKPS, diharapkan seluruh jemaat yang sudah berumur 12 tahun ke atas agar mengikuti program pemerintah untuk menerima vaksin yang sudah dipersiapkan pemerintah. Bagi jemaat yang belum atau yang sudah divaksin, datanya dikirim ke kantor pusat Sinode melalui resort Distrik 7 secara berjenjang. Untuk itu diharapkan seluruh jemaat dari balita sampai lansia agar mengisi link Google Form yang sudah dikirim oleh majelis sektor masing-masing. Napaduahon, nasihol si pamasaon. Minggu 1 Agustus 2021, ibadah seksi remaja GKPS Cengkareng masuk pukul 17 WIB. Pelayan ibadah seksi remaja Boy Didahita Bani Lembaran Tingting. Diharapkan kepada semua seksi remaja untuk mengikuti seksi remaja tersebut. Rabu 4 Agustus 2021, sermon lokal GKPS Cengkareng masuk pukul 19.30 WIB. Topik Harajaon Mahapitoron apa hasitongan. Diharapkan seluruh majelis hadir mengikuti sermon tersebut. Kamis 5 Agustus 2021, sermon guru remaja GKPS Cengkareng untuk pelayanan tanggal 8 dan 15 Agustus 2021. Narasumber Inang PW Ella Rospelita Purba, moderator Salon Samas Ramisah Purba. Jumat 6 Agustus 2021, pertonggoan sektor. Sabtu 7 Agustus 2021, Marguru Maluah atau angkat sidi jam 15 secara virtual. Minggu 8 Agustus tahun 2021, Minggu 8 Agustus tahun 2021, Minggu ke-10 Trinitatis sekaligus Pesta Olop-Olop Kuria masuk pukul 9 WIB. Pelaksanaan ibadah live dari GKPS Cengkareng. Petugas ibadah Boy Didahita Bani Lembaran Tingting. Model kebaktian dari pusat. Minggu 8 Agustus 2021, PA Seksi Inang GKPS Cengkareng virtual yang melayani sektor Cengkareng Barat. Daftar petugas menyusul Sonaima Tingting Kuria Sadarion Tingting selengkapni Boy Didahita Bani Tingting Nadong Bani WA Group GKPS Cengkareng. Martonggo Maita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami nai surga. Puji-pujian pakon terima kasih mai sembahun hanami hubamu. Halani holong pangudidop ni hurmu. Boy hanami mertupu irumah pandambahanmu. Doma mardalan ibagas najenges ibadah kebaktian nami. Mulai mamukah pertengahan. Rosina mengunjungi petu kenari Bapa. Tong-tong maapan ramotianmu. Perpasumasu maham huben nami. Haganup na gerejaon. Sonai homa jemaat na irumah. Nama dongkon ibadah irumah masing-masing. Domai tangar hanami ting-ting parduiton. Pakun namasa apanesiol si pamasaon nando harma. Haganupan rencana kegiatan nami. Boy mardalan ibagas sendadear. Khusus ni Tuhan masalah parduiton. Salambin layak matongon hanami. Haganup jemaat GKPS Cengkarengon. Ase boy Tuhan tertutupi. Ahana ibu tuhkon ni gerejaon. Holong maham Tuhan, urupi ham mahanami. Boy dosa pelanggaron nami. Ampuni hamain Bapa. Ase telu panay manjalo pasu-pasu. Nalaho si bereh kononmu opehuben nami. Oma tonggo nami, jalo hamba tonggo nami on. Marete anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Paima ijalohita hata hagoluhanin, puji hita use Tuhanta, umbani buku doding haleluya nomor 340 ayat 1 ayat 2 pakon ayat 3. Sauhur sapan riahma. Sauhur sapan riama ganu kuriai marhasa daun nadeon ibagas Tuhanis riama hita ganap mamuji Tuhan rus mardame marsi urupan marsi aoloman hasada untuk tetap logu bani ojolani ay mahapor saya oni si sada Tuhanis sada bay patiri oni jauh bay papais ay ganuk dapur saya da memuji Om Tuhan. Ipasu-pasu Tuhanin ganu panitaon ase pokut mauhurmu marhoja peringgas maturuhurmu oma kay Tuhan ay batas tetap bani hatanida ibagas tolongin. Martonggo mahita. Sihol majaloon nami hatamu sadarion. Doma ipasirsir hanami diri nami. Halani ay marsahap maham Tuhan. Kuasai hama uhur pakon pikiran ni juak-juakmu. Rosi age haganup kuriamu. Nasihol manangihon ham. Asegok mamalas niuhur nami. Lambin tetap ma age hapor sayaon nami. Janah mardalan hanami ibagas haroso ni uhurmu. Maidop mauhurmu. Jul mapardosa doha namion. Ampuniham hanami Tuhan. Ase talup hanami ianan ni hatamu. Amen. Shalom mahubata haganupan. Hata ni Tuhan nagabe ambilan bani kebatian mingguta sadarion nasihol maparsahap kon hita ay mahumbani kitab Efesus bindu 4 ayat 1 da subani ayat 7. Aseubani Bapa pakon inang na irumah pe pasirsir hita ma bibelta ase pairikirik hita sanggah na ibasahon hanami
Sonon mahatani Tuhan na tersurat bani Efesus bindu 4 ayat 1 da subani ayat 7. Pasal hasadaon ni kuria ibagas tondoi apa holong. Ase ahu na tersakut halani Tuhanin welek-elek manasyam. Parlahohon na siyam manatalup. Domu hubani pandiloon nadopdas bani na siyam. Marturuh niu hurbotulma. Marlamlam. Anjaha marlumbang niuhur. Marsianjuan manasyam ibagas uhur na holong. Haporluhon na siyama man ramot kon hasadaw ni tondoy, marhitay panrahut ni dami. Sada daging, anjaha sada tondoy, songon na siyam na tardilo ibagas sada pangarapan bani pandilonay. Sada Tuhan, sada hapor sayaon, sada pandidion, sada nay bata, ay mabapa ni haganup. Si gomgomi haganup, si torusi haganup, apa si iani haganup. Tapi bani ganup doi bere hita idop ni uhur ay domu hubani ukuran ni pambere ni Kristus rup hitam mangamenhon. Amen. Shalom mau bata ganupan. Hita kuria na hinaholongan ni Tuhan. Membangun hasadaon humbani hal-hal yang berbeda-beda itu sangat sulit. Membangun hasadaon humbani hal-hal na berbeda-beda sangat sulit. Tapi sebagai halak Kristen, tardilo dohi taon ase mampu sada agepe hi taon manggoluh ibagas bagai-bagai ini perbedaan. Paulus nokanay makkatahon bani ayat 7. Tapi bani ganup dohita ibere idop ni urai. Domu hubani ukuran ni pambere ni Kristus. Domu hubani ukuran ni pambere ni Kristus. Artinya ay bapa inang, ganup dohita hape ibere idop ni uhur, langa dong haliowan. Ganup dohita ibere idop ni uhur, domu hubani pambere ni Kristus. Bapa inang, berbeda-beda do pambere ni Kristus bamu pakon bakku. Berbeda-beda do pambere ni Kristus bakku pakon ham. Tapi lang berarti si bere-bere na bakkuai pakon si bere-bere na bamuai itu lebih rendah atau lebih tinggi. Ita ganupan karunia yang satu dengan yang lain itu tidak bisa dipisahkan. Agepe berbeda si bere-bere ni Tuhan bamu, berbeda-beda bakku pakon berbeda homani bani bapaon, lang patut ay hagi jangkon. Namam bere ay mak Kristus. Jadi karunia yang satu dengan yang lain itu tidak bisa terpisahkan. Halanya Bapak Inang. Halani tujuan ni ganup si bere-bere na ibata marguna doai laho patur sahon, marguna doai laho mendukung pertumbuhan ni kuria. Jadi yang kuhagi jangkon do si bere-bere na dong bakku esing mendukung pertumbuhan ni kuria ai na mambain geor ma ai kan ai do kan. Jadi ganup si bere-bere ai itu berguna laho mendukung pakon patur sahon kuria. Jadi pertumbuhan jemaat dengan karunia yang berbeda itu harus berfokus pada Kristus. Bukan berfokus bani diri ta sendiri.
Halaniai Bapak Inang, roh sonari singat-singat ni Apostel Paulus. Hubatta, singat-singat ay roh hun bani Paulus sanggah ipenjara ia. Laho pa ingatkon kuria ni Tuhan, laho pa ingatkon agehita, ase tetap menyadari hajong-jonganta adalah hajong-jongan orang-orang yang sudah dipanggil. Nah, kami rasa terpanggil doham. Hasadaunta, aima, hajong-jonganta, kita ini adalah orang-orang yang terpanggil. Kunjado hita idilo. Dari mana kita dipanggil? Hunjado hita idilo, hun hagulapan, hu haliharun. Humbani bagai-bagai latar belakang yang berbeda-beda. Anggubani teksnya bilang tahun humbani Jahudi, pakun non Jahudi. Anggubani panorangon, hun simalungun, pakun hun toba, hun dolok sanggul, pakun hukutari. Tardilo ipasada, hun simalungun, hun toba, hukaro, Jawa nias pakpak, pakun na hun japi ay, hun jai mahita, idilo. Tutu ang berbeda-beda latar belakang ta, berbeda-beda do kebiasaan ta tene. Bahasa tapi berbeda-beda. Tradisi tapi adat tapi berbeda-beda. Jadi buai izon perbedaan. Tapi tardilo do sonari hita hubani sada aduh kuraniai sada low-lowan. Ang hubani bahasa Simalungun totok holmowan. Hubani sada holmowan. Ay manaigoran gereja. Jadi gereja lang pitah gedung. Tapi gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Keluar hunhagolapan. Orang-orang yang dipanggil untuk masuk ke dalam terang Kristus. Ay manaigoran gereja, eklesia. Memanggil keluar. Hunhagolapan ay. Tentu anggo halak nadop ibagas Kristus. Ilang Kristus mah namar kuasa. Anggodom may bagas Kristus hita, Kristus mamar kuasa ibagas hita. Sonari sukus-sukun, sonaha mahataridahan ni ay. Tanda ni halak na dom may bagas Kristus. Mahataridahan ni ay sonari. Tanda ni na dom may bagas Kristus ham. Asesepadan pandiloonay pakon guluhta. Mahataridahan ni ay. Ya jelas maayat tahun bani ayat 2 pakon ayat 3. Ayat tahun izay Bapak Inang. Ayat 2 pakon ayat 3. Martoruh niuhur betul ma marlamlam anjamar lumbang niuhur marsianjuan manasiam ibagas uhur na holong hapurluan nasiam man ramotkon hasadaw ni tondui marhitay parrahut ni damay. Rendah hati duay kan? Ang gumartoruh ni uhur rendah hati. Adong bani diri ni halak na may bagas Kristus. Jana turuh ni uhur ay turuh ni uhur na betul. Bukan turuh ni uhur na berpura-pura. Anggo isahap ko ni John tentang turuh ni uhur itu bukan soal penampilan. Bukan berarti anggo penampilan ni songon nawah gizang mauhur ni ay. Ya songon anggo penampilan ni songon na loyo-loyo toruh mauhur niay. Itu bukan soal penampilan. Toruh niuhur ay lang soal apa yang kelihatan. Anggo pernah guri dolok da, apalagi parsinderaya layoh-layoh doi marda marsahap. Kan? Ay natigan doham roh nini. Tapi lapi tu iya halak yang rendah hati. Layoh parsahap ni. Ay piga bolak do jumamuay na law panenay namburu nini. Bekama 4 hektar dasan ini. Dasa doh manini dah. Songon na do kuraniay. Songon na ibahin-bahin. Songon na berpura-pura miskin. Na izama rumahmu amberu. Iya, ay mak. Anggo laho lihami jalan sunon, anggo dongi jay songon harang ni dayok, ay marumahtan ini.
Tapi mertingkat dua do. Ya angku naik pesongon harang ni dayok nah hanariu si harang ni dayok tene. Nah, kita ganupan adong do halak na miskin tapi lebih sombong dari orang kaya. Dong do sunaida. Adong do halak garangan do pembantu ase majikan. Dong do masunai. Kita bapai nang kurian ni Tuhan. Adong piga-piga tanda ni halak na marturuh ni uhur. Janah boy maon ipakai hita humalah mencek dirita. Halak na turuh maruhur doau atap lape. Aha maai. Salah sada halak na turuh maruhur. Dia tidak pernah merasa lebih dari orang lain. Lang adong kesombongan rohani bani Izai. Lang adong Izai ia merasa paling suci. Lang dia tidak pernah merasa paling benar. Orang yang merasa dirinya paling suci dan paling benar, dia akan pasti mudah menghakimi. Adong do hutong-hutong sunayai. Dia paling mudah itu menghakimi. Ai gambaran ni halak na sombong maai. Contoh nih, yu sunai magan perhorja, ai lang na menghakimi doai kan? Sunai magan pengurus. Sunai magan si matua, sunai magan salon si tua pa ko salon samas nini. Jadi ang guhamho masalon samas naha atik nai pelang kuma. Artini lang boy hita menghakimi. Hita haganupan martoruh ni uhur na tongon ma, jangan pura-pura baik. Ulang pura-pura baik hita. Orang baik tetaplah baik. Kan ada kan? Orang baik tetaplah baik kepada siapa saja. Tak pernah menonjolkan diri, dia tetap menghargai orang lain. Onma namar toruh ni uhur. Napaduahon namar toruh ni uhur. Orang yang rendah hati mau menerima teguran. Mau menerima teguran, lang mitor manomboh, lang mitor marah anggoi tegur ketika dia melakukan kesalahan. Mau menerima masukan orang lain, dan ketika dia salah dia mau mengakui dan dia mau berubah. Aina turuh meruhur maida. Dia mengakui dan dia mau berubah. Jadi anggohita itegor. Kalau kita ditegor, itu ibaratnya kita itu bercermin. Mabiar doham bercermin. Magigi doham bercermin. Markasa ge. Kalang mabiar hita. No kalau garejaon hita pasti mandupak kok kasa dulu kan. Kita bercermin. Cermin itu menunjukkan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Kalau nyai asih butuh hita nah hado buikon, merkasa mahita kan. Dia menunjukkan yang sebenarnya. Cermin kita bani guluhon bisa teman. Cermin kita bisa keluarga. Cermin kita bisa perhorja ni kuria. Cermin ni perhorja ni kuria boy pagori ni kuria. Kan itu kan? Asyang kulang adong kasa dum malomor pesta kan. Ham makasak kuda, aw makasamu. Kan ada kan? Ya, on hurang do bodak muon ini. Kan ada kan? Artinya kita di dalam cermin itu bisa orang lain. Itu bisa kita jadikan hidup kita menjadi lebih baik. Jadi orang yang tidak mau terima ditegur itu adalah ciri orang sombong. Jadi anggus tabiak ni halak na sombong bapai nang ketika dia ditegur pasti dia balik mengata-ngatai kan itu kan? Mengata-ngatai orang yang menegurnya. Ai ciri orang sombong maai. Dapat siai na mangihut. Halak na martoruh ni uhur mampu menguasai diri. Mampu do ia menguasai diri ini, dia memiliki hati yang tidak mudah dipengaruhi. Dia tidak cepat bereaksi negatif. Sabar. Hai. Sabar bukan berarti panjang sabar. Nah apa ini halak. Sengai arti ini sabar bani ambilan tahun. Tapi naya tahun sabar bani ambilan tahun tidak gampang untuk menyerah. Banyak. Terus kondo, do mati.
Boy namasa bani panurangon boy ay mempengaruhi semangat. Jadi orang yang sabar tidak gampang untuk menyerah. Jadi orang halak nomor turu ni urai tenang do ia menghadapi situasi, AGP situasi ay tegang. Kan itu kan? Lang tegang halakat tegak kumabana. Lang sabar. Dia memiliki hati yang tidak mudah dipengaruhi. Ya kuine siam doai Bapak Inang. Buai na boy mempengaruhi uhurta. Ongga do hutangar sahap ni sada bapa, dopak bapa naligan. Ay, sabar tu mahamay le nini. Ongga do tangan. Ya sabar tu mahamay le. Ya perlu do ya azar sali-sali ya si ulang somal nini. On mempengaruhi don. Iya, sabar tu ditunggu nawai ini tini. Jana dong doh ma anggo songo nai le mato pak mau baik sali ini. Itu juga mempengaruhi. Salinari sunai carani le ulang raham sulit. Ulang raham surut. Au holi ipu dimu anggo songo na karasian ini. Ayo maya kan? Idukung. Dia mau mendukung. On na mempengaruhi doon. Age bani permain pa ko si matua. Iyang go songo na si matua, ako songo si matua main pot pelang ami teru jambak nini Itu akan mempengaruhi kita. Sonaha ase boy hita lang bertahan bani toruh ni uhur taai. Jadi hita haganupan ang godom mahita ipengaruhi totu pak korhon niai boy magabe hase daon itongah-tongah ni parsaoran. Dop ko siya'y namangihut iya tahon ijon, mampu marsian juan ibagas holong. Ang kuban ni bahasa Indonesia, sunondo ya tahon, tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Ang gunok kanay marsian juan ini tini. Ang kuban ni bahasa Indonesia, songon naliganya, tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi membantu ibagas holong, kan ay may kan? Membantu ibagas holong, membantu hor jana madiar doai tak lang, hor jana madiar doai. Ongga de hor jahon hamai, ongga de hor jahon hamai, hor jana madiarai, hor jana madiar boy doai marhite gogoh, hor jana madiar boy doai marhite ide, hor jana madiar boy doai marhite materi, boy do homai marhite waktu. Ongga de horjaon ham nama dia rai ongga. Bahkan gati dua horjaon hita. Tapi sonari suku-sukun na patuluhon ibagas holong do ham mak horjaon ai atap lang lapetottu. Lapetottu.
Atap ahamade ba ay tene. Suan-suanan yang kita harapkan untuk berbuah. Kebaikan kita, tapi halani hidup niuhur karena anugerah Tuhan. Halaniai, mari kita bergandeng tangan. Perbedaan kita biarlah itu menjadi pengikat, biarlah itu menjadi kekuatan kita, saling melengkapi, saling menopang, saling mengingatkan. Ase jupah matongon hasadaon ibagas damai, pakon hasadaon ibagas tondoi. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Sadarion ipaingat ham usaha nami hinaporlu ni hasadaon itongah-tongah ni kuriamu. Hasadaon na irahot ni dami. Ase jupa hasadaon na iharosufkon ni uhurmu Tuhan. Holong ateimu pargogohi hamma hanamion haganupan tongon. Aselang pitah mangamen kon ay tumang. Tapi ipataridah kon hanami mabuah-buah ni ay. Marhitehon ni parguluhan nami si ganup ari. Nasirsir martoroh ni uhur. Nasirsir marlamlam. Nasirsir ibagas damai. Janah makkapurluhon hasadaon ibagas tondoi. Pasu-pasuham mahatamu sadarion Tuhan. Gabe panotap main bani uhur nami. Ase tetap mahanami sada. Ibagas na mamikirhon rosi makkobaskon. Haganup na purluba ni kuriamu. Ase gabe kuria na hinarusuhkon ni uhurmu tongon. Kuria na adong igi KPS cengkaring on. Bapa nami na surga. Tetap doha nami. Membuan ibagas tonggo nami. Pagori ni kuriamu na saudari sedang menjalani isolasi mandiri. Aima inang situa Teti Lasmauli Purba. Inang Novita Filenta Sinaga. Pakon inang Nyonya situa Safirman Saragi.
na sedang isolasi i Medan. Hamdo na markuasa bani guluh ni sidia. Janah ganup in ibagas botohmu. Sonaha sihol ni uhur ni sidia pakon sihol ni uhur nami. Ase podas sidia jupahan hamalumon. Halaniai Tuhan tongtong maham mamasu-masu si panganon ni sidia. Janah hama homa na memberi tenger ni uhur bani sidia. Ase tetap sidia sirsir mengikuti anjuran ni dokter. Ase podas tongon sidia malum janah boy marmalas ni uhur sidia lahu mangulaki khorja si ganup ari songon na biasa. Bani panorang on Tuhan ibuan hanami do hubamu piga-piga pagori ni kuriamu na dom madukah boritan. Mangarap do tongtong hanami lang adong nalang mungkin bamu. Tapi banyak cara Tuhan. Lahu mambahen malas ni uhur. Itong-atong ni parguluhan ni kuriamu Tuhan. Halanya ilang marnalo jahanami mamboban si dia ibagas tonggo. Bapa situa emeritus zaman sen sumbayak. Bapa Ramlan Saragi. Bapa Perdinan Apo Saragi. Bintang Neo Silalahi. Inang Annaria Munte. Nyonya Jaulin Sumbayak. Inang Borusi Pahutar. Sunay huma Bapa Helensius Purba. Agi Bapa Dennis Purba, Dennis Hutapea. Tuhan, holong maatimu. Hamman hadir itong-atongah ni paruhuran ni sidia. Nalahu mas sahap-sahap isi dia ibagas tondo ini. Ase ulang adong tubuh pandulian. Halani borat ni pakondukah ni. Naboritin marianan ibagas golo ni sidia. Membahel lang boy si dia bebas beraktivitas. Mangarap do tongtong agi keluarga. Agi hanamion Tuhan. Jupahan hamalumon si dia. Jana tetap maham patengerhon uhur ni si dia. Ase tetap si dia berserah diri hubamu. Ahape rencana mu bani parguluhan ni si dia. Tetap do hanami percaya anjahan yakin. Rencana Tuhan selalu yang terbaik. Dihut dohomai buan hanami hu lobei-lobei mu. Bapa John Freddy Damanik. Inang Holy Lim Boru Purba. Inang situa Yohana Dameria Purba narawat jalan. Sunai homa situa Emeritus Sabarudin Purba. Sedia pe. Paimai mahon. Holong niatay mudo tongtong. Janah mangarap doha nami. Hamdo na markuasa. Na boy mambahin si dia margogoh. Laho manlawan na buritin. Ase boy si dia tetap margogoh anja hadir gas. Ibagas ganup pargoluhan ni si dia. Ibagas ganup na masa na maningon ilopusi si dia. Tuhan pasti campur tangan. Na memberi bani si dia pangarapan. Bani panorang na dop itu Tuhan ham. Pasti mereka akan menerima kesembuhan. Dihut dohomahan nami marmalas ni uhur Tuhan. Bani hari ulang tahun kelahiran. Bani hasoman nami Daniel Yuli Pridayana Sumbayak. Roni Kelly Sinaga. Dear Leo Lapurba. Bisar Hutauruk. Rusmian Panjaitan. Mikael Arvelo Sitopu. John Freddy Damanik. Rizdo Saragi Simarmata, Calon Samas Charles Silalahi, Julius Fernando Sumbayak, Pakon Maruli Ye Malau. Tuhan, yahapkon sidia do pasti, bagay do pasupasumu, janah buey do pasupasumu na izalo sidia ibagas guluhni, janah namanambahkon sadatahon usia ni sidia ibagas bulan on. Pos dohur nami Tuhan.
Say pasirsiron mudo tongtong homa use malas ni uhur bani sidia. Ibagas naman dalani ari-ari ni gulu ni sidia. Tambah kon hamba ni sidia gogo hasehaton. Jangan tetap yakin bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik bani gulu ni sidia. Rosi age ibagas nama parayak masa depan ni sidia. Say goran muma na terpuji Tuhan. Bani ganupan malas ni uhur ni sidia ahay. Janah dihutuhumahan nami marmalas ni uhur. Bani hari ulang tahun pernikahan ni Bapa Lerman Sendamani pakon inang situa Elmeria Purbatondang. Sunay homa age hari ulang tahun pernikahan ni Bapa situa guna di Aman Purba pakon inang Jane Rosmina Saragi. Sidia na dua tangga onpe totu marmalas ni uhurdo. Bani pasu-pasumu na dob izalo sidia ibagas panorang on. Tetap maham na ipuji janah ipasangap sidia Tuhan. Janah pasu-pasu hama rumah tangga ni sidia. Ase tetap gabe rumah tangga na makkabiariham. Gabe rumah tangga na tetap bersyukur. Gabe rumah tangga na tetap martonggo. Gabe rumah tangga na tetap setia sampai mati. Aido tandani nadop mangaku do sidia ilobe-lobemu marsiha holongan rosi ujung ni goluh ni sidia. Lambin martambah-tambah bayan hamba ni sidia pasu-pasu. Itung-atungan ni parguluhan ni sidia. Pasu-pasu pardagingon sunaya ge pasu-pasu partonduyon. Bani haganupan malas ni uhur ni sidia. Saiguran muma na terpuji. Tuhan, on ma tonggo elek-elek nami hubamu ibagas Yesus Kristus ondos ma hutanganmu Tuhan. Amin. Paima iondos kon hita galanganta, tangar hita malobey hata ninay bata, nagabe unjolan bata laho manggalang, ay manatar surat bani Heber 10 ayat 10 mambahen na madiyar, apa na marasi bere-bere, ulang mahalupahon na siyam ay galangan na sonaydo, iharosuhkon nay bata. Sonari ondoskon hitama galanganta.
Riap mahita haganupan jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami. Pardiar layak janah na unjah huban nami. Terima kasih mahatahonon nami hubamu. Halani tongtong doi pasu-pasuham guluh nami. Domay hasomani ham hanami. Janay pasu-pasuham. Horja nami das subanis sadarion. Sonari ibagas malas niuhur. Roh doha nami mangondoskon buah ni horja na dopi na supasumuin. Gabi galangan hatarima kasihon. Pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe say jaluham magalangan nami on. Bahin hasangapon ni goranmu. Janah mambahen lambin marhataridahan harajaunmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu, Jesus Kristus Tuhan nami, jalohama tonggo namion. Dodingkon hita huondos kon bani Jesus. Ham Bapa nami na inaguriatas, say napapasing maguranmu, say roh maharajonmu, say saut maharoso ni uhurmu inaguritungah on songo ni naguriatas. Bireham maban nami sa daryon haguluhan ariari. Sasapham madosa nami, songon panasap nami bani dosa ni hasoman na mardosa dopak nami. Ulang hanami bubayham huparlajowan, paluaham mahanami humbani pangago. Ay hamdo si moda arajo bakun agugu. Misir manasyam, doma ipatuga hubatta, aha namadiyar na hinarusuhkon ni Tuhan in, ay mamakurjahon hasitongan apa hapitoron, jolom bani hata ni Tuhan, sonay age marturuh ni uhur. Si usahahonon mo makurjahon pandiloon na dopondos bamu. Tenger mauhurmu ay ihasumani, anjahay pargugoy na ibata doham makurjahon na madiyar. Jalohita ma pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasupasu anjaha iparorot Tuhan na ibata mahita. Isondangkon Tuhan na ibata mabuhi ni hubata. Janah maidop mauhur ni mangidahita. Idopakkon Tuhan na ibata mabuhi ni hubata.
Jana ipasorap madamay ni, bani tondoy tabay. Amen. 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 Shalom maubat haganupan. Mendoding hita poslidium mbane buku doding haleluya nomor 417 ayat sada pakon ayat 2 holong ni Yesus manggom-gom. Tolong ni Yesus menggenggam galup kuria, napa tetap kon hasada untai. Dameni imaman rahut paruh rata, hidup puhur di batar-batar tai. Dameni imaman rahut paruh rata, hidup puhur di batar-batar tai. Biak mahita sahur martakap tangan, ibagas damena humbai Tuhani. Marpangan